Zing Daifim hun kan lo thleng le ta lal machhuani kani a Zonet Zing Daifim clear tu te chipai vek ule voini July ni somni panga sanghi somni paruk inrin ni ni a India ram Uttarakhand state Kumaon le Garhwal biala mishing se chin sakei pel tu mingthang Jim Corbett kha kumsang hazarat somsari panga July ni somni panga alo piangin voin hi a birthday voiza somnga pakhatna ni Jim Corbett hian mishing se mang sakei som pakwa le keite som palia ka pa heng asaka ten mishing an se hlum chu sangkhat zani lai anni kumsang zakwa somnga panga a kumsomriat mi ni in athia kumsang zakwa somnga pasari ama mingchoin Uttarakhand da Jim Corbett National Park mingthang taklani tazel hidin ani Kovela test tube baby masaber Louis Joy Brown ni chu kumsang zakwa somsari pariat voina nga khan alo pianga kezi ni le gram zaruk pariat ritania Louis Joy Brown hian kumsang hi pali khan pasal nein fa pakhat shinpa ngai ngatin ani Chief Minister Pulel du Omatsuan Sarkar Leipuin Foreign Contribution Regulation Act Amendment Kalpui Atum Dana Mizoram Tana Pum Theilo Aumti Anshiat Thusoin Voin Hian Council of Churches in Mizoram Le MKHC Shwai Tute meeting Ane Puyanga He Amendment An Kalpui Natura Andu Dante Central Sarkara An Tlendonatia Tunlain need exam paper leak out of wangin India ram puma chalai ten lung oilo nan lantira aizola po ni chung chalai te an pung khoma heng chalai te hi an thlop ti Chief Minister chuan soin he movement kalme ka chongheya norna kalpui tu sonam wangchuk pot kha thlopa an torpui aniati bok Chief Minister hian Nimin Khan Kortha North Village Council in Deen Dayal Upadhyay Panchayat Satat Vikas Sanghi Somni Panga Nuaya Clean and Green Panchayat Loman Pakhatna Andon Lomna Ankwa Anbuat Saichu Khwalian ni Inatel Puya INPR Minister Pubilal Sanjavachuan Chief Minister hi achoi omani Award Lomna Income hi pu lal ompuya khyangte chuana kai shoya Reverend PC Lal Ropuyan Hun Ser Manga VCP Pusilal Biak Moya chuan kalkhom te lomna thuwa soyani Chief Minister chuan PIB press release alandanin India rama hian thingtlang khwa noi ruk sing ruk sanga aoma rural local body VC kantiang hi noi ni sing ruk sangria ta omboka hetizat thingtlang khojing Ministry of Panchayat Clean and Green Panchayat 2025 loman pakhat na dong thei khwa Kortha North na tho chu ro puiti thuasoi Chief Minister Pulel du Omatsuan Kaishwai Sarkar long-term vision chu kumsanghi somli pasaria India ram GDP ya za pakhat lo tho chwa ve thei ania chumat clear ti hlotling tura ti tur masa chu khotinte sustainable development goals ti puitlin ania Sarkar chuan khoshang shangte SDG index en theina SDG dashboard asiama khotin data anlakhoma Mizoram Sarkar matlir dikzia ti langfia turin Ministry of Panchayati Raj chuan Village Sustainable Development Goals hi aron veive chea India ram puma inti siakna akalpuya Clean and Green huanga Kortha North chu pakhatna anlo nita anetia Mami District kongpui chungchang le Mami District chunga mason na kalpui dangte atar langbok Supply Minister Pubilal Sanjavapu in Thusoin IGGL project noya gas pipeline thomek chu nakum February thla si hui thlenti ran tuma he pipeline hi apuitlin huna chuan hachek tlang dung khwa te chu gas pipe connection an pe thei tura anin ngai aniatia a department en kolin Mami district le hachek bial ta na an tho langsarte atar langbok LED Director Dr. Lelmurat Lau Chuan Kortha North in Heloman Ropui tak andon dan tlang puya soifia Ministry of Panchayati Raj Chuan Mumal takin Panchayati Advancement Index PAI mangin India rama VC tinte in elna kalpuya PAI data lut achangin khotinte anron endikta a Kortha North VC te hian data diktak amuna endiklak ngei zel anlo thelwa wangin Heloman hi andong ta ti soya chengvai bel chekhat andong ani Kortha North ta hian intinin LED bulb an chiveka an VC hian ngonei cha hle ma se phunbel zel tur thingcha kuina greenhouse an neya kumtin an phunbela intinin LPG connection an manga plastic bol lo zong VC ten an leya an khochung afai rengbok ani Nimin Khan Mizoram Olympic Association chuan MSSC Conference Hall Republic Veng thlanga
General Board meeting nein kumsang hi somni paruk achanga sang hi somthum chungatana shwai tu tur thlanna anei ngal MOA General Body Meeting hi President Purabar Moy Roiteina Kai Shwaya Secretary General Puvi Lelzomlianan kumsang hi somni pani changa somni paruk chunga MOA malak na shang tele machop chen khatte a reporta Joint Secretary Pu Joseph Thansanga pu in North East Games le National Games sa Mizoram hlotlin na tele rotna te chipchiar takin report bok Pusi Vanel Moya Treasurer Nena Changin Paul Sumche Dan report ngai thlak ni in Senior Vice President Pu F Lelni Engan lom thu soina in nuwa kharani Rorel in khoma hian MOA malak na shang le sum mandan chop chwati chu pomania IOA le National Sports Code 2026 in adu anga ti danglam turin MOA Constitution po herrem tura pom ani bok MOA Rorel in khom zo hian kumsang hi somni paruga changa sang hi somthum chunga tana Office Bearer Third Thlanna nei zui ngalania Indian Olympic Association kalphung in a phut angin in thlanna hi Justice Pimarli Vankung former judge Guwahati High Court in a kai shwaya Sarkar ayo in pu Albert Lelnun puya Senior Sports Promotion Officer le IOA ayo Bamang Tago General Secretary Arunachal Pradesh Olympic Association 10 thlanchwate shiat puin annem nge pui bokani MOA shwai tu thlan tharte chu Presidenta Lelhing Lovamar Football Senior Vice Presidenta Silarin Zwala Table Tennis Vice President Roni Rosang Avarte Judo General Secretary Vila Zomliana Archery Joint Secretary Rosang Liana Badminton Treasurer Joseph Thansanga Taekwondo te anni Nimin Chutnu Khan Swachh Bharat Mission Gramin PHE Department Buat Sayin Project Management Unit PHED Office Kotzol Mineko Khatla Abullo Konkom Natur Motor Solid Waste Collection Vehicle Semchuan Hun Manania PHE Minister Professor Lelni Loman Kwalian ni Inaman Puye Kwalian Professor Lelni Loman Chuan Bollo Konkom Natur Le Thei Semchuate Chu Faina Kunga Mizoram Malag na Poimo Takani Thusoyin Mizote Chu Alanga Chuan an Changkangin an 5 yaw toa alang lawlama ero an la fai tok lo le ani atia alanga an fai ang hian alang lawlam an chevel te po fai se chuan an lui tuinu te po azia dewanga luidunga plastic bottle le polythene len thlatam lutuk te po hi azia omdeu don ani ati Minister chuan faina konga mo phurna tamjok chu village Water and Sanitation Committee te kuta a tur thule bolhlo phurna motor te chu a thlona pek ani thu suin changkai taka mangin a in kol zui le von chatna tur maintenance fund chu khotlangin an lo tumve angaya sarkar le mipui an thokho zel donani atibok Minister Professor Lelni Lomahian SBMG Nwaya bolho song bolna kalpui mek a mantur motor pasari chu availiam ngala motor hi RD block pani huam tu IBOC Plastic Waste Management Unit RD block Pathum huam tu Siling PWMU RD block Pathum huam tu Serchip SWMC le RD block Pakhat huam tu Kolkul PWMU te manturati ani Tundin muna PHE Department and Call SBMG Mizoram Nwaya hian mun panga a bolno song bolna hi mumal taka kalpui mekania chungte chu IBOC PWMU Selling PWMU Serchip SWMC Kolkul PWMU le Chaizol PWMU te anni heng song bolna mun hian avain khwa somrat pasari a huam meka khotamjok huam turam malak mek ani motor semchuan hun ba ka hian heng bolhlo song bolna munin a huam khwate zinga bolhlo thliar sang chale user fee pecha thlanchua khwa somni panga ada turin wantlang bolhlo bom zaruk somriat periat semchuatil ngal ani he motor semchuan hun hi PhD engineering chief Pizodin Tharina Kai Shwaya SBMG mission director engineer Ropuy Marchuan technical report pe in PhD officer le staff te antel bok ani Nimin Khan Electric Veng YMA branch Aizolin an member tlangwal Silarem Ruatan Thisen Voiza apek na Puala branch pum huap Thisen pek run pui Electric Veng YMA hola an buat say to Health Minister Pilarin Pui Chuan kwalian ni naman pui Pilarin Pui Chuan thu soin tunlai khovel changkang to taka po Thisen chu mithiam ten an la siam chua thelo awangin a hluem ema Voiza Thisen pethei tlangwal Silarem Ruata chu thinlung taka lom pui thule a in pek na hlen chuak theya damna le shisel na nei chu vanne na ba ka mani in vonna
nia asiat thua soya minister chuan tlom ngai thisen petu te an poimo zia soin thok tu thiam tak tak nein khol chale changkang tak tak nei poni ila tlom ngai thisen petu anom silo chuan sorchang kai loin a don ti na ni atia athlona thisen peka Mizoram chu India rama ati chaber pol ani thu soin thisen mamo damlo an pungtual tola ramle namin chalai te amamo na langsar tak pakhat chu thisen thiang hlim midang te tana an pek chu ani thu soi inkom hi electric veng branch YMA vice president pusil rokhu mana kai shwaya tlangwal silrem ruatan thisen voisa apek puala branch pum huwa pa thisen pek ron pui buat sai ani thu soya electric veng YMA member mi za mi pasum kwa pali meichia parukin thisen hi an pe ani thisen voiza petu tlangwal silrem ruata hi electric veng chunga tlom ngai po sang chian hole mi mal mingin lompuina thil pek an hlana electric veng YMA president pusilal nun felan thua soi boka assistant secretary pulal nun hluan lom thu soin nu akharani Mizorama unit linga thisen voiza pe masaber tlangwal silrem ruata hian nimin khan a voiza na tan electric veng YMA hola thisen apea health minister pilarin pui chuan lompuina thuziak le poisa fai hlanin bial tu MLA puke sapdanga chuan electric veng branch YMA hna lompuina cheng sing khat sanga hlana tlangwal silrem ruatan thisen voiza apek na shat pui tu te zinga hian bial tu AMC corporator Dr Lalom kimito chongpo atel tlangwal silrem ruata chuan kum atlin hmain damlo chung ten thisen peturin an ngena ala pethei silava sheomati emema kum atlin huna amamo tu tetana thisen atam thei angber peturin reru asiama tundin munthleng tur hian a inthiam na chuan anorkal ni asiat thua soya mizo chalai te chu shisel na ngai poimo a mani invong thiang hlim tur le midang te tan atam thei angber thisen peturin som ngal bokani electric veng branch YMA president pusil nun fel chuan nimin kha electric veng tan nichin siat lak takani ti in aro pui big chan chu an member tlangwal silrem ruatan thisen unit tlingeya voiza apek ani a member pui te chuan an chuan takzet thu asoyani MZP General Headquarters chuan nimin chnu khan Mizoram Teacher Eligibility Test MTET August ni sari sanghi somni paruk zirtop nia exam nei tur chungchanga MBSC hotu te muin chairman PGH Zoram thanga hovin meeting hi nei ane MBSC in MTET exam wat sai tura form fill up sanga chuang zinga application zeriat somriat pali reject ani chan le thil omdan soi ho ani MBSC ho tu te chuan MTET exam tura hian kumdang song ai applicants antam thule reject tam takte chu form and fill up laya document thelu kimlo awangte BA certificate mark sheet tura HSSLC certificate mark sheet until tel awangle HSSLC za somli panga mu ngai zat phalo tam takin form and fill up chu MZP shwai tu te anlo shil ani MZP shwai tu te chuan MBSC in Mizoram Teacher Eligibility Test MTET exam kum khat chunga voi khat se abuat sai china wangin reject list tar chwa nuwa po siam chatle na hun siam dan tur ngai to sak tur le kum khat chunga exam voi ni tal buat sai chin turin an ngena MBSC online portal po ti changlun ani theina turin rotna sang an thlen bok ani Vaina District Headquarters Shangshanga Khotsin Tur Google Weather Forecast in the Thailand Danin Vainhan Aizol District Akulum Liberin Celsius degree somni pasari velani anga Khavo Liberin Celsius degree somni pani velani ang Lunglea somni pakwa le somni pani Siaha somni pasari le som pakwa Longklaya somni pakwa le somni pani Samphaya somni paruk le somni Serchi pa somni pakwa le somni pathum Kolasi pa somthum pathum le somni paruk mamita somthum le somni pathum Saitwala somni pariat le somni pani Nathiala somni pakwa le somni pani Khozola somni pariat le somni pakhatte ani ang Fakna hunilaw manglokang o Famika soft and comfort patsi ilaw me chat vetem Hepatsi may chaten tlatin harsat na kanto chin chok zang khai dura uluk takadwana ni Famika patsi anemin man anwame mema ahi phul cha in li ka siam velaw mai baka thakle bul asiam velawani tin hadam taka manani theinan sai shang duangin nitin mil dura siam chwa ani Famika patsi law mang vela ithil tin apyanga
hadam na le injin tok na apenge yang che. Distributor in Mizoram, TS Enterprise. Daifim Angel Baby Diaper kan fatita na doon sa Daifim Angel Baby Diaper he breathable ani baka cotton feel name chata kaniva Americana biscuits, absolute delight. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hiyan local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan law ko mu don senya. Service station zangklung tak Punsong Airport rota oma. Tata Genuine Spare Parts kan kol ngalboke. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Hun lo tura na inbuat sa ilog na chang siya apyang tehi mifingan ni mai vai na chuan project Thaichhawninu chung chang kan soi ho don ani. Hello, kaping chu na omla din sangi ani a mero pui tak le lo kling tak ni katuma sang tak kheng je katumbak. Chumi atan chuan kanu le paten project Thaichhawninu ka klangin da ka akang min hon saka kanakin hun atan zena ka chung zum zel theinan le ka intun din theinan poisa min kho sak ani nang ichung ten da ka akang nan hon sak ve to che em Tu tunge da ka account hong to le. Tuy về tôi cái nó bố bên này tôi man kami à. Ni lo we kar masa kan man dei to kha lo am higher deep freezer a kan da charenga. Ê, mà ní khai đi về khát cái anh khát thi xét à chơi lâu mi. Higher a te chuan darkar somli paria chung deep freezer bi ka hianin chelovin chomya vong chareng theilom. Anh đi chung mà lệ. Bạn chạy em tôi rồi anh đểกันchung có lệ park to lệ. I hay là company nan siam ni alo om tôi rồi. Higher deep freezer hian kiltina changin vot apechwaka. Dio fresh up manawangin chokme rim chia om ve ngai lo. Higher deep freezer hi ilong mang ve cheu don ya. Police report ilo ngai thlang u tukina Aizol khupui chunga police station tele Aizol Ponlam district headquarters tena police station te kan bekim theya tang som paruk omin meichia panian tela tang tele manan ni chante chu narcotics case man panga rugru kai noya man panga khulaya zuruya wanga man pathum zuman sak pakhat rui chunga lir thei khala wanga man pakhat le family case tan tir pakhat ten ni a kan beaction police station som pali le outpost pakhat Zing atang omlo na police station pariata om Bongkon police station atang pangan kola kholaya zuruya wanga man pathum rugruk wanga man pakhat le rugruarin hlel man pakhat te anni lunglei police station atang panga mipa pathum le meichia panian kola mipa zinga pani le meichia pani te hi narcotics case man anni a mipa dang pakhat hi namdang vai ni in rugruarin hlel man ani Saitwa police station atang pani kolin zuman sakle family case tan tir te anni Aizo police station a rui chunga lir thei khalwanga man pakhatan kola Serchi police station a Siaha police station a te rugruk wanga man pakhat ve ve an kola Samphai police station a Sairang police station a narcotics case nei pakhat an kolani
Hospital report nimit laidar thuma changa tukindar sari thlengin civil hospital aizo casualty emergency case za pahnian neya mithi an nei lova emergency case tamber khosik pumna le thoha ane emergency case zinga hian admit zat pahnian nia hospital danga changa refer som pakhat omin admit ngai si khomam lowanga hospital danga thon panga anom road traffic accident wang hliam nei paruk zinga rutliak pahnian oma uise pathumba ka zote se pakhat le rul chuk pakhatan om emergency and labor room ani min Zing dar sari changa tukindar sari inkar sungin naupiang mechia pathuman oma nei turvei mek palian ombok Sinot hospital dutlang casualty ani min tlai changa tukindar sari thlengin emergency case somni pali anneya som admit anneya mithi an nei lava emergency case tamber khosikani generala lomna warta khumruak pahni khatan neya new cabin le pipui na te cabin fulin khumruk omna IC wa full bok lomna warta naw piang parukanom an oma mechia panhi le mi papali ni in voin lama piang tora be sei pathuman ombok ZMCN Hospital Falcona ni min tlaidar thuma changa tukindar sarin card sungin emergency case somli pariatan neya mithian neya naw piang paruk an nei boka emergency case tamber thoha pumna le khosikani aizo khapui chunga private hospital kan biak chinte zinga Ebenezer Medical Center a mithi pakhat le naw piang pakhatan neya Kuman Fula Adventist Hospital a mithi pakhat le naw piang pakhatan neya Wartina khumruak an neya BN Hospital a Kuman Fula Alpha Hospital a Kuman Fula Greenwood Hospital a cabin le ICU fullin ward danga khumruak anneya Nazareth Hospital Ramhlun Norta cabin fullin general khumruak pathum anneya LRM Hospital a cabin fullin ward danga khumruak anneya Agape Multi Speciality Hospital a cabin fullin ward danga khumruak anneya Trinity Hospital a general fullin ward danga khumruak anneya Care Hospital a general fullin cabin ruak anneya Aizo Hospital le City Hospital a te ward tina khumruak anneya ni heti hian nimina changa tukindar sari thlenga aizol khopui chung hospital shangshang le ZMCN Hospital Falcona mithi kan sha theizat pathumani a naupiang kan sha theizat som pasari ani hospital lendeu deu emergency case tamber khosik pumna le thoha ani tungkar chung aizol khopui chung hospital shangshang le ZMCN Hospital Falcona mithi kan sha theizat somthum pakhatani a tungkar chung naupiang kan sha theizat za somthum pali ani Power report State Load Dispatch Center achanga thukan dondanin nimin lama kol phetha kan mantam lai ber nimin tlai dar rukle achan ve kan manzat megawatt za somli panga point pakwa pariatania kan man claim lai ber nimin Zing dar lia kan manzat megawatt somli pakwa point pasari parukani kan mantam lai ber megawatt za somli panga point pakwa pariata hian Central Sector Tuirel Hydel Project achanga mu megawatt somli pakhat point pakhat bialte Private Sector Vankal Solar Park achanga mu megawatt sari point pakhat pangate State Sector Henzo Solar Park siam chua megawatt ni point pasari pangate Kaut Labung Small Hydel Project siam chua megawatt ni point pali bialte Kolbem Small Hydel Project siam chua megawatt khat point panga pasari le Khoiwa Small Hydel Project siam chua kilowatt zali som te tel heng power siam chua te hen siam chua tam lai ber le siam chua tlem lai ber cheu chorwalani phailama changin power supply kan hu cha load shedding siam ani lavani LPG report ni somni pali thlasari sanghi somni pruk Zingdar kwale ni somni panga thlasari sanghi somni paruk Zingdar rukin card chunga borkhola samachanga LPG lawlut supply che gate vareng ten report te MNB Indian aizo cylinder zathum somni pali kaplena Indian aizo cylinder zathum som patni swak chunga Indian aizo cylinder zathum le paruk ava Indian vareng te cylinder zathum somli patni SK Indian sing CF cylinder zathum somtum paruk Mizofet samphai cylinder zathum somni pali Fidelia Indian Nathia cylinder zathum somni pali Zoland Indian Howlong cylinder zathum somni pali Benel Indian Biate cylinder zathum som patni POL report ni somni pali thlasari sangni somni paruk chunga firing ti oil depot changalot pek tele direct aga hoti changalot lani somni pali thlasari sangni somni paruk chunga firing ti supply che gate in report te high speed diesel have a filling station Aizol SSILO filling station Aizol Tantrup Khatveve SPC filling station Tuipang Tripthum Jerama filling station Siaha BZ filling station Sangau Lela Thanzawa filling station Sairang Tantrip ni cheu JKL filling station Vireng Te Brigadier T Silo Energy Point Bairabi ATS filling station Kolosip Zatona filling station Kamrang LTK Energy Point Buichali Bil Nema filling station Rupuitzhip Chuama filling station Seling OP filling station Seling T Roma filling station Sampai Mangu refilling station Pukpui Lunglei
Jeddas Filling Station Lunglei, Kesianglinga Filling Station Lunglei, Tiwei Filling Station Lunglei, Mizofet Filling Station Longklai, Bishangoy and Sons Filling Station, Bungklang South Tan Trip Khatcheu. Motor Spirit Petrol, Zangen and Brothers Filling Station, Aizol, Mizofet Filling Station, Aizol, Mingmoy Filling Station, Aizol, Tan Trip Khatcheu, Jeddas Filling Station, Lunglei, Trip Ruk, Mizofet Filling Station, Longklai, Le Efro Choma Filling Station, Longklai, Tan Trip Thum Veve, SPC Filling Station, Tuipang, Mizofet Filling Station, Lunglei, Tan Trip Ni Veve, Zatona Filling Station, Kamrang, Israel Filling Station, Sairang, Laltanzawa Filling Station, Sairang, OP Filling Station, Selling Energy Point, Mizofet Filling Station, Sampai, Arlel Lura Filling Station, Tenzol, Mizofet Filling Station, Nathial, Manguri Filling Station, Pukpui, Lunglei, Kesianglinga Filling Station, Lunglei, Tiwei Filling Station, Lunglei, JB Filling Station, Longklai, Le Emmanuel Filling Station, Siha Tan Trip Khatcheu, XP, Mizofet Filling Station, Aizol, Tan Trip Khatte, Ani. July ni somni Pathum Khan Longklai DC Conference Hall District Election Officer DEO Pudoni Lerwat Sanga Kaishwain Special Intensive Revision SIR Sangni somni Parukal Puimek Chungchanga Central YMLA Central YLA Shwai Tute Longklai East MLA Dr. Lorraine Lelpek Lenetsin Zale Longklai District Shwai Tuten Inkom Nahunan Mga Hechut Koma Hian Central YMA Assistant Secretary Pu SF David Mursang Zwale Chuan Tuna Electoral Roll Siam Mek Chu Mizoram Malam Hun Hong Thui Taktur Ani Avangin Film Kurtlan Achul Leti Soyin Ming Chuang Thailo Turte An Chuan Pallo na Turin Thok tu te chu dik taka na thok turin angena helam hoya Central YLA malak na chu Central YMA chuan a thlop tlati soyin hemi konga sarkar na thokten dik taka ma anlak na konga anlaka vona emo harsat na siam emo anom chuan Central YMA chu an kianga andin tlat tur thua soi Central YLA President Puef Laro thanga po in hearing nei meka dan kala electoral roll lutum om theina khwate chu CYLA in an thut silvek thule branch YLA te po thei top chwa tura shatir ani thua soibok Longklai DEO Pudoni Lerwat Sanga chuan Longklai District chu Myanmar le Bangladesh ramri inchom ralklan engimozat omna ani awangin electoral roll siamna film khurangai hle ti tarlengin NGO VC le kaushan tenen Thoho na chatak anei thua soya Longklai East MLA Dr. Lorraine Lelpek Lenetsin Zapu in electoral roll declaring tlak aum theinana Central YLA malak na chu fak omati thu soyin political party te po chanem ngai taka choyom turin som bokani Election Officer Pukolin Hlicho Tarlandanin Longklai District draft roll a hian voter puitling Singkwa zaruk somkwa pakwa mipa singli sanga zathum som pakhatle meichia singli sanga zathum somriat pariat anum meka SIR sanghi somni parukal puima a vote singkwa sanga zanga somruk pali omchin ang achangin vote singli zariat somruk panga pai ani Assembly Constituency Pathuma in Soifia ngai anomalies le discrepancies mi sing thum sang ni zathum som sari pathum omin July ni somni pakhat achanga August ni som sang ni somni paruk thleng electoral rola in thun le pai hun kalpui ani anga September ni ruk sang ni somni paruka final electoral roll tar chu ani ang he chut khom poimo taka hian ERO AERO BLO te MJA CYLA MHP le VC Association shwai tu tepo antelani Central YMA ayo te hian July ni somni pathum zana chongte an thleng le a Central Young Chakma Association te le AERO tenen anin koma nimin Zing Dariat Khan pulal nun pui ren thlei BDO chongte office a hearing an nei na hmuna antel puile ani Nimin Khan Less Day Department le Government Champhai College te changko buat sai Less Day Job Fair chu Champhai North Bial to MLA le Advisor to Chief Minister Technical Nibok Engineer H Ginzalala MLA chuan kwalian ni ina honga Champhai DC pu Mohammed Akwip chu kwalzaum ani Job Fair hon hi Government Champhai College Principal Pulal Thanpui chona kai shwaya kwalian Engineer H Ginzalala chuan chalai te chu sarkar le midang te hne na zong tu chau ni lo turin afuya mani pual le midang te tana naruak siam saktu ni chu tulai khovela thilpoi mo tak pakhat ani thua soya entrepreneurship chu ram mason na chaktaka kalpui tu le chalai tam tak tana naruak siam saktu ani a mani tumle chak zong taka bulchana
ei zon na thar siam chua konga an hlot lingngal mai lo theya meidong mai lawa be chau chau turin zirlai kal khom te fuyani khwalzo ompu mohammed akwi point thu soin mizote chuan talent chatak tak aneya college zirlai kal khom ti chu an zirlai thiam na ba ka thiam na bik pakhat tal nei tel turin a cha chu thiam na bik an nei chuan an malam huna nasatakin apui ton ani ati jofer honna hian champhai di elio pu zothan khu makhyang te chuan technical report ta peya pc chalthan moi associate professor chuan lom thu soya nu akhar nuwa khwalian khwalza le kal khom ten jofer a company le agency shang stall te an fangzui ani jofer a hian stall somni pani honania amuna na mungal chalai an ombaka naruak dil tu interview le document endik mabak chanem tak an ani kati zong hatukin ta na Zing Daifim hun kan man the te ni